Kalondu Muthini ulani mutongoi wa muika na muteti kuma matongolo ni wenda muika kwitha mustalini wambe kuete wali ukuthini wa utongoi wa Kenya kwa kwikithia kana ni matambo kama ofisini manzama ya unyuvani na mivaka IEBC kuyandikithia takuni makula. Kalondu elesia kana ve utalo munene wa muika mataisa kuyandikithia takuni makura na aingi mata osaivande na nemo mekwetue muno thinosa kwani munene wa mwaka ukite kuvika iseseni sia ukonia kura 10 na utongoi muthuku vanthi ya Kenya. Mboni Mutesia nukuelezia. Kalondu awetakana vevata mwika maende na utambu kama ofisini manza mawimvaka na waka IEBC kuyandikithia takuni makura kwitha maofisi ya mewa vingwe na kuya mwika ingi mataisa yandikithia takuni makura isioni kwa thukanyo andu ma mwika tweyumilia kwa wingi to register kosa kura ndo nithi change ila yukite mwaka utukwata obviously sia IEBC to register na to confirm our voting details alata register ite obviously no mbingwe registration team binge ni kuenda in the year continuous process kuno kumaanisha ate ngina valatu kakunia bakube kukunia kura bado we can still register so tweyumilia kwa wingi to register to sekula we are the change aiwetakana mwika na umeumbanito kueta uthiumu wa Kenya ni wa mataingi kuyumbanya kuosa kwani ula munene wetelo mwaka ukite na kulekala mizini vindaosa kwani ati wamemilitu nikiwa thukanyo na ukuna kura kuikia tongo ya lamo mekwenda na kosa kura ndio maanisha wiye kura musi ni maanisha ati ni kosa kura atu ikaletwe ready ila tuneta tuko kadi kwa maanisha tu ikaletwe ready nikenda 2027 tweyumilia kwa wingi tukune kura na round yetu keka taulukalao tuikona kura na tuika laba tuisunge tunachunga kura zetu nikenda withie vai kura onemwe yaswa na wendi wa mwenendi niwe kikabalo tini ondolonge ni ati alama tosete ibande ngoma imiza andoma mweka mweyumilia kwa wingi twase ibande nikenda tutonyo transition into leadership ni kumunona kivalo wa makanya ingi ya mwika kweka utumika na ina titi na ingi kwekonya na maondola matonya kweta utongo imwelu wate kwekonya na ziko siya mbuli lesiende na ikadhi ya muno isioni siya Kenya ngeweno ya guns nituone ete muno anduma mwika tuitumika nai na alama iti vila kana atongo aitu na niwi gumuimiza ta imwana kana anduma mwika we desist from being used as tools to destroy meetings tuetekele kutumika kuete change na kutumika kuete change maanisha ati to engage in activities ya gunism with or without this political influence. We are the voice nije wasia wa mwenendi kou mundu wa mwika ibinda ni ebikie ana siasa mwake kutweba asia lakini tuiketi kile na ni asia tuiketi kile kwikata kutumika kwana ngamekutano kana kutumika ingi kula kwina mbombano kwete mathokwano nithie tumia na sema itume umia kwa mundu kwasia no gutuvya ukitukana wombano twasia wengu twasia amba ete mwana wake au we okay na tuyumila na mwana wake if that is possible na if that is possible we keep peace kumama tungulu kaunti ya Masaku nyene Twaboni Mutesia.